Tugire boko murithiria umwinga wa Mero TV no ithirite wina kagita gakiga ukambitikiria nkidrangi kugwata ugeni kirinteto cha Mero TV da ithatu na rokuri tariki 19 mwezi wa 12 mwaka wa 2022 ritwa ukambita Gloria Mwirigi na jaja ne jamwe jajara twithirite tugikuthuranira. Munini wa Chibu Nterechia Kamatungu kuitamukana kiria nyuiba nchobi muno kagita kaga thigunku. Aringi biashara Nterechia Kangeta kwenda abisa barabethagira barindene ya thoko iji kwithirwa baki eberwa. Amba bairi ba uthuganirwa korawani mwingi Nterechia thiru wandie Gembe Central. Na tukiambiria bamwe ba Amiro ne bashimiritie kuregana na gikundi kimwe kia Akari na Tongeria baraba gutetera governor wa Amiro Kawira Mwangaza. Akari ba ni baragene na mubango jo kuandikira raisi baruga ni umbunge ya Amiro ikabunjwa bakiari na andiki bant tonarwa muthenya baruga governor atena mbati indi no kwana akomba kuthurwa kiana Frank Munene na gututaria nkuruke. Kuriro wana wajiba ombani na temu wa kurukuru wana we izini miarie kuruka dhomba kumantere mwanya cha kaunti Meru barabethirito bagichumiria na kuregana na bamaba barabethirito bagita miarie kona ni MCs ba kaunti Meru na Tongeria bangi barabonete ngavana wa kaunti Meru Kawira Mwangaza kabarabara gakoana ati ni mwekuru bakuru wana we baba bakiregana na bobo na kugote mwekuru wana we idini wajiba ombani na bagikinyanirio nto bobo gukurukira turwembo. We are fighting incompetence, not gender. We are fighting incompetence, not gender. Nangita bae, bae bae, nangita bae, bae bae, nangita bae. Kuruki bagita na mbere na kumeneria ngavana kaunti Meru Kawira Mwangaza no ntuba kwagira mwekuru gitio kiri utongeria akanya karethirito akionata mwekuru antu ethiro agiukiria ritore mwekuru kiri utongeria ethiro agigakinyangana kwagira atongera bangi gitio bari no rurubu nene no ntubora MCs bethirito bakinyururwe ni Kawira mwekurura ningi ukumenya pio no eshima kinyamo ti ukatheta nagera kio tokanirinya twana ae Kawira karume kuru bangi loi baita tukomerera na batu tuenge kuru ituibetu tukunwa ni wowe Kawira nonto madharau yaro kwetheri kinya Lindas bange tamaka Lindas ba Meru County bonthe ote mtu kuwata na yanwe kinyomwe tona mwe kuru tena kiao kya mwana ongi nonto rira batu twatarire MCA ibo bari okuena batu yoke akuya wetu inkubene si atari kinye kurato bakamata yonto batu asiere to enya kenda bakilla yonto kura urete o baraba inge baterombo tora Messi lakini ora omba komenya na wetu ya no kweta wake ambanjwa ya no kweta wasongori siboku MC ora ndaringere ku na biutorona Kawira ti mwekoro tokora tori ora mwekoro we na ndo ondra iritete buru omorombera kura na inye kwa indra moere lakini dhainye koro baba ingi bakorigere titiambi kura ito aya mwekoro bagita na mbere na kugotongera bwa Kawira bothirito borebo irumi tikato muthura na hata mwekoro ame akuthura ongi tutimenya kuthura Kawira lakini kintu kira woni kio nthuri kiri Kawira ni kuroma watu kana ukaruma na beto amwekoro wa Kawira no eterora ciara mwana ko ciarire mberwa woni nziere mwana ntasiarire mberwa kinya mwekuru asiara kiwete no kiake kinya asiara mwamba no woke so Kawira wente kumenya natoke ethio no ntoto enororo bonene bora batu otorumete aringi kura tuende bwanka mwekuru wonkia wa wimperwa twasiarire na kinya kuria seneti ethiro yetera kajereno gaka ka MCs ba Meru bethiro bakiringa kura cia koneria Kawira nja kankuromba nkari ya mwekuru na ndromethete ekuru ntuwa seneti itu atonosia baba itu toritereni moruru yo mbungu eje toritereni mbungu eje tumechoka na wewe na tutikwenda manto akurengi iromba reto ike seneti royo erikane Mumeru arare iberu mwana Mumeru kiao yone Meru County otio tuike tu mama o
seneti basethe yabo wacheze kaa wao, especially Gathuri Murungi baba tugwira cheza kama wewe atue torua torekoro no batu twakuthurire na thai twina muthuro yo munene muno iromba reto ke seneti royo twiromba gutwanirie kawira aete kabisa bakirekeria kurubaba ni bethirito bakinywira kamwe kuga gukinya gutuika seneti no yonokia Kawira Mwangaza bakethira bakigita maandamano ja manene kwithira bagikinya monka iguru kuona mutongerio mugongo William Ruto gutigira ngavana Kawira Mwangaza atigucoka tongere nebo county ya Meru. Seneti eke ro ekeya watie kinya nini ekara yake kwa Kawira acoke Meru no nto batu tukandamana twe Meru yonthe mwanka kwa president wetu lo yakoro ibo kwenda Kawira acoka Meru kore enda Kawira etako akaria na mararu yawe ko ote wakwenda komiabo muntu endele mono ke akari mwene akari ende kanorege no peo no nto kinyoka rega gwitwa roje seneti ito ni othari agwa na kabateta mbecha agetheti akarega mwita tukandamana tukarara gweto tuko na muthenya mwanka Nairobi na tugeta maguru kuma tauni nene Meru gicigo bunge kia North Imenti nkiripotera Meru TV Mbeta Frank Munene. Na tutitana mbere njai mwe kuma itora ria Tunewandi ya Mitongo South Imenti nibakorera kioto kuma kirithirikari nyuma ya mukuru wa njai ukoragwa kuringana na ripoti ni ati mututigi Justin Motegi Murage arombere kuthwa kithukirwa njakwa we muchi nomba kuthwa gi kwa nai na nguruki kutunywa munganajo wa mbecha ngiri 30 mututigi Motegi ore no orari mukubia wa musie na atigite mwekuru na ana Patrick Wastela na gututaria nkuruki ituria kiebane ithirite rigikuneka muci kwa Motegi na kinyantura iji yonde ni nyuma ya mukuru mwene njaiji kumenyeka ata Motegi kwithira waragi na njira ya kiriga marito oni bitagwa Kanyua Teofana Motegi ni my brother iniro mutumio ya tigete ni my sister muraga mamuragire o buri athambaga na mamutiga ari utheri wa buri ari utheri nuntu na gutengu ari nacio mamutigire ogu na mamutiga methoni magiconoko nkinya kuri mwana wawe nuntu nwe wa muonire ari wa mbere mwana wawe nwe waukire kuthie kutonya ku nyomba enu ni amuonire na amuonire atina ngu unto buria butumite anto bamuchirijo baigua baithikirite na kuria thirikari ithire kithingatira na kinyi egotigira yotare ya muntu uyu wa withirite agiguari kuoneka tambeta wa Alex Mawira Motegi atete na keba nunto bakwithirwa baba wetu tukurekia kumagaruka njeje tugwita safari ra ya leo twajira twethira baba wetu na itiringugite buina atemangi utuko buu na narikirie kwithirwa monka thai atutigite o thirikari cunguce baba thithire gitendo kiu nontu tai kia mbere kwithirwa mitungu igukarika ikarikite maita ya maingi mitungu na bara beta nya thai thirikari ni kuonania ni barekangiritie ma na ibaumangi tabagita bakija ko thirikari tujukirie kioto getura kibateria niyo mbetagwa Erose Kangai na ni mwarwa nyina Motegi riu tukaromba bakeria muno te thirikari matuthingatirie matuonere nu uthite mundu ta nyamwa murenga ngata ng'ombe muthoni uria ni mwekuru wa Motegi na remi kwithira akiumiria akamera na guciaria kumania na rurubura bwithirite bukiujira nkoro yawe turi nabo batikunywa ruthira kao kuona kinyabo ni bugwatitete akumania na gikuo kia muntu uyu kona mutori wa oragi na njira ya kiriga yeto ni Jacinta Okinyo ikanda igirwe ndi na kithikiro muno rira ndamenyire mutori wakwa Motegi akuragwa ni amba batu thirikari twina thina muno nontu ni tukuona gira ugu wetu naroragirwo umwe kinya twina kwithikira guku nene tukiugaga itugerie ni gututethia na gututhingatira mantu jaje itu nya twingwa tukuona twithinene nabonde bakethira bakiuria thirikari ciumirie aniu gutigira kioto kiao gikuoneka akuona muntu uyu nwe urari murungamiri na ritho ria muchijuju yetombe tonjari kagatira wa mawera
Tonto na kithikiro njeje no baba wetu ambira kupasi mande na uragiri nyomba namba no unomba gututethia ya kulena ya kunywa na mathina ja maingi no tukona na bangi beni mabeshukuru na tukona ituinyerekete mono nonto nyamo ciario ratigitwo tena ine kung'ana kuma nturaya utune guku ni wandi ya mitungu gicigo mbuge gia Southment ngikunyiria ntoto cia Meru TV yetu ni Patrick Wastela. Na tutite na mbere antu biumbe bairi ni batharikiri kwa katheti na nyanje ni raia stage ya kwa Njiro wandi ya thero giciko mbunge kia Igembe ya gatigati kuringana na bara bakujirire ikarikari ni ati antu batharikiri ni mwingi nyuma ya bokuia bikibiki interechia maoa na kumatuka akiariria untubu munini wa Chibontere chia Kaene John Mwenda maraki na ritete mukana jumo rito kirimbe ombithi muno baraba gwitonya kiri wamba tabu mukiri nkunja na gututaria kuroke na makarika ya wamba babikibiki mwiri oyembe no kaya kuongeleka ntuko kwa ntuko ende ntuko ya ruare athwani rubele ba wamba babikibiki ne boro stage kwa Njilo athero rojene wandi Igembe Central barabati manene kukyo rukireka taitere ba umeta barabara ya mawa na ukinya stage kwa Njilo ne baringire mbams na kuwa na ira batharekero ni mwingi na muthoro yo munene rirasinia chief wa Kaene John Malaki akiaria arua ambaba ni bo karikinya na matete twarikiane kwa kwirwa nteto cia kuriaria stage kwa Njilo na so undi kiongozi wa bonda mwiri ya Igembe Central ndamenyethwa kuina antubeli be abaireti ya bikibiki maraba suspecta wa kwithra bareamba ba bikibiki be abaireti sana na lero sana be abaringa mbam a stage ba waona bakwa drive ambu onde on randre otora be bidranira manto ya ondria ndretranto bele ibakuete ndego rikomea irombi beru anto bogwa babire abikibiki baringa mbamsi kiribo bikibiki nibo kama tete machete ibanga bila ba temana bianto bakwa bikibiki so but finally ba kwa ambao mbero korogere ruare nyanto bombete kwethera bakithenga kasianto na makarega ya wamba turene iri nto yes stage weta kiengo utanje muktano njerera kai chumi gathira muthakonge na temerwani ambao bikibiki na ibo ntoto kuwa batwe tore anto bairie ni tukunyeleka mnono manto yamba Orundu kiembethe ne bakuru bairitire ngwe cia njara cio na kureka wamba no ntubote batethia na bamenye muthiano iku nikyo musara ana beto na agwe rekeni kuiya muntu na bati weta kala roya rwaro wawe no nto ara kwa roya rwaro kure ko uria mo orongia kureria orongia te kureria bo bati uria bya bibya ku no nto wani mo oreka thine dana na kwa na mpara mono ke na kwa na mpara ndero kumba guthro ogithwaniri into bya muntu onge na rare ondo oguthro gibangira kintu kya muntu menya muntu rana ritete nguye atese kana ntu bo kintu kira kwa antu ba bethi no ntu ba guthra bakiugumana na mantu ya wamba ito boromba twe antu atonyugwa na atonyukwe burakane na tabimbe cia kuia bubwethie ngwe cia njara cia no ntu wina njara na wina mauru na waniro ibiro kuona kuana ibono ke wa utwarekia kwelwa no nto tege nto ke othari ke to mamto atora boya Sibo John akelikithena kwa kwina thwaniru bange batinture neu na kinyabo bakawacha na bajukirwe talere kiwatho na ende ne bakuromba ukaria kuongeleka rutereru area stage lirite kwina antu batembea na bunduki na bangi batembea na ibanga baichu na antu pikipiki as it was today na incident yu tufuatiliete na tuna suspects bara by stage na iba kuhusika wambe ni wa mudhombondo ayo na tawachukulia hatua kali security the booster wa area kienda tumba kwithra tutekulusia antu beto kulukira wamba wa bikibiki no nto amba baba bikibiki bakwitha bena nya bunduki bakwithra bena nya machete na twaromba sana thirikari oleli ontubu kienda antu beto atikitha bete oturobo na still baba ingi pedra besu no bikibiki sio basoko kieneri tururia kinya utongoria bwetu baba rikuo nitukuromba kinya uterebo security na thirikari no batugere street lights kuma njoune tuthira tuna ingilo itabira
kana nonto ya muktano njira ntagerete marwa tuthira twena bion negenda tumba kwithira kinya kaundune nonto thai mantu ya mwingi muntu urithira weta bikibiki ku watemo muno tha mwetha igire cioro bikibiki au irita ya kamuntu aweta ndugena akyo yana itukuromba bru muno ruterero eturo karia nonto irwo tumba kuririra muno bakethera bena batumire experience ya kethirika ana beto bakuthirwa nonto babikibiki iyi nonto mwana na wenzo kwithana na bikibiki ka mwamba kwitha mweterete thai musiari thai ka kurira na beto ya thai ene yonto ana bakwita musiari ate kumena na bau bari thai ana beto bege to bainge ngoma bamoni baututi bangi bakwire bakora nonto babikibiki iyi nonto mwana eta kwisuria kinya loni kenda itethia lakini nonto awitethia kwe mwatereta akuwa atere kaita bikibiki rambete nde muonie batwere tote thirikari tiga ne twekire inya ikenda na beto baitha bena thiri Mere ne kinyetu mochare nyambene level 4 ngiripotera Meru TV kuma stage kwa Njilo irere atheroro jene 1 Igembe Central Mbeta Mukiri Onkonja Rithirio mwega ukambitikiria nkithira nkiuro kani ntini nchokerete nyuma ya darakiti kuraja Kwa Nulu Electricals noona into vya stima vya mithemba yonthe low voltage, medium voltage, high voltage, extra high voltage vya mung'anaji wa stima jwa single phase kana 3 phase noona generator cia single phase kana 3 phase motor cia single phase kana 3 phase cables cia class kia gorota East African cables, Coast cables, ASL cables na inge inyingi no kuonekia pipes ta metro pipes, circular boxes, couplers na inge inyingi mataa ya kirasi kiegorota LED downlighters full and half moon na inge inyingi kodrongi asa switch enjera imwe switch enjera ijere intermediate switch na inge inyingi no kuonekia pumps cia roje mashini cia gukama fridge batteries mashini cia kura nguo mariko ja kuruga dispenser na intopinge bionthe bira bitumaira stima Aja neo kwa Nulu Electricals na hivyo kukaribisha bwinde. Tuko na vitu original za bei nafuu kwa kila customer. Kwa Nulu Electricals turiaja nuntu bwaku. Akariba Meru nagonto mwanya ona kinyagen ba Nairobi totekore ruibo itoko karibisha buinde mahaja disport Nkobo Meru ila ile Nkobo main stage next to Science Supermarket directly opposite Family Bank. Disport Nkobo lounge enantoa mare ruma hakonywera bya kuote na mururu kinyakanini jayomba tole na inya kitchen era Nairobi mithemba yonthe kuringana na customer tukimaidaga inyamo bukojwaku au toteko areria hejo nibu isemere tore na kinya VIP eto ne antomba ko hostera kinya birthday party baby shower evening parties like wedding evening parties ona kinya meeting ne anto hatheru na anto aega ibo karibishwa bwebinde Disport Nkobo Meru ere na kinya rooms jaku anto ako mama aega room inene hitanda binene to na kinya ndoje cia mwanki net yo deira ciongo wende tinya na ara musijwaku ibo ko karibishwa bwindema aja Nkobo Disport ara kinya friend ronde twethera turi na karaoke na every day of the week day and night turi na inya a resident super DJ karibuni bwinde ibwega Negita ringiria gukongwera monoka gita gaka ka thigongo cia Christmas na mwaka jo mweru niri
negitarire anto bachokaira matorene gokongoera nanto bamuchie na chore bao amona bore tukathingatira mawatho jau kamati na ugendi barabarene riboti kumakire rwangirwa ngendo ukamati na mitaratara NTSA iliona ni anto biombe 908 bakonaino na mitino ya barabara kuma mweri Juaire mwanka mweri Jua 10 mwaka jo kinyamitino kiongerekaga kiurianire ndereba beto ni bakumenyera ukaria bwagendi bao kana kiabatani ngotorega torine nema mo batuja gendi bantu kugwantuko ni jagetomi na ne babatere kudodangariria bakogenda nacho mwanka matorene guchoke biore bi Meru TV, Meru Digital, Dhiri FM, bagwatanirite na Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association. Nitokoreterete kampeni cha usalama barabarani gukurukira kuringa kura kerisako ya ngari iria wendete giotungata ogiteri na uthingateri bwa mawatho ja ukamati. Kampeni ithi imurikite agendi na atumiri barabarani kenda bakarari ithoriria bagendete. Nande kioria ni atiri baria bagendete gonto mwanya bari na umenyo bwa kujukia kanya kuringa kura kirisako iria bakwenda. Neu kuringira sako ya kukura dionga kiri Facebook page yetu ya Meru TV Kenya. Ridikana kuambiria na lietore yaku na leo kuringa kura uri na sako iria ukuringira kura yaku. Nkoroki no uturingire thimo kana utume SMS gukurukira namba izi 0720 888 000 kana 0734 444 725. Oringi bwa kura ithi bukaingwa tariki 1 Januari mwaka 2023 na muchindi kwewa kewa tariki 2 Januari mwaka 2023 ithagathage nande kwigika sako yaku. Machindano jari gukinyira gukurukira wonjorithia bwa Meru TV, Meru Digital, Dhiri FM, Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association. Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega mairi thatu kuma taoni ya Mikindori barabara nene ya Meru kwerekera Mikindori. St. Agnes ni chukuru ireto ngairi ya kimathomo aja kaunti ya Meru na kinya ngima. Nande turi na kiguni kiregwe mochiari uturi ochurage na mwana okuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichongo, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na kinya mathomo ja kompyuta. Korokini tukinyanitia kinya kire ukinyaniru bwa mutarajo mwero jwa CBC. Chukuri ya tuturi na arito ba boarding na discourse halimo ba kuungana na bari na uti ya bwa igorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunareareria gana antoa marete kwa ana beto konogo kadhira bate irachine. Kirego tigira ane bo kinya chukuru dha ilio nituto watu na mbacha kubaka matana kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa January 2023 kire kirasi kia pipi 1 mwaka klasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkuru kiturungia chukuru kanoturungia thimugo kurukira 0725977144. St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. Kwate ugeni okairi muraithiria umwega wa Meru TV kirinteto cha Meru TV da ithatu
Na tutita na mbere a biashara ba irurire ya Kangeta ni bagukaira thirikari ya kaunti ya Meru ithure abisa baon niu bagatiga ko bachumbra biashara ba ni bathombiti Marieta umwe wa abisa ba kaunti rurine riu bakiuria Governor Kawira Mwangaza ebiria abisa ujuburu mwandiki wetu Antito Mureithi wa ba na gututariria nkuruki. Alafu nyanya icio ngwa ni irorere sto nyanya ni irorere sto cio na India cianto alafu rware tweta kura ringi no kinya no mtu atatandika nayo gide ringi hata mabu biashara bathoko nene ya Kangeta ni baumirite na guteta anene ikira bakugwa ni baithirite bakithangikagwa ni aritingugi ba Meru County arabaugite bo bateo na kiene kiri thoko neji na into twaya tutetaise gwethina ithokone tukiya wika into nthi ndambiria kwirwa kunja ndoria ndi ankaya mongo lakini ntono kabila bunge bwendene ya konto ya bura bwe Kangeta na muno kabila bo bukumetu muntu wetu Marieta irware terendia thoko irware ba terendia thoko ne nontu Marieta anengero mbecha aiko nengero mbecha imuntu mowa wanyanya na itunguru atwe kanende bwakaua antu baraba antu batenda rio nontu bathoko gwithere nini twatwe kanende batu katongome ende twethetie batu kurura turona gwika awika thokone nontu bombere thoko ni uyuri ntara kanso buru ni yeto anere ya ukumwa thokone ni antu bara itongoro bakawito kwendia muno hotevi twenda sika to bauraira into to bauraira twatora bionza kuma ndena kanso hotel kanso kuone ukumwa ni antu hotevi to kwenda Mwangaza hii biashara baba bathoko ya Kangeta bakiaria na rwakairu nene ni bameneretie thirikari ya Meru County anene aria bakuga ni babathangikitie akung'ana bitere vingi thata na thai ntendia ndeka mbere muntu ambere belanja na ntara icio cititoro mete twasinyata wega icio yoresu na imwe muntu reto atamelero tarena kwerirwo wake okebela nero theri onto Marieta ni munene thoko waita muntu ti wa umwe kinyomwe ketha na rone tukane reitu kumekuotorie kuo bameneretie murungamiri munene wa thoko iji uro kumenyeka ya Marieta ni baugite ati we na thirito agiteja into biao na nkuruki kubitukanya na bingi no tububu gareta thina inene ya kumenya into biao tugera nkori Kawira Mwangaza atorombera kura kwa imani tebuo ne ito amwere kura batwere tikanso egwe otonga ishare no tobwa biman nkoromba Kawira kithana isiana nti we bari ya moyo na yanso kirinto byako karore nyabyo ngabane to Kawira one wa utetethie kethe ntara ikinya imomorwe antu babangwe wathane asala baba nyanya to bangwe bate na roimwe ekoro ba methele babangwe roimwe antu bangwe babangwe antu bande babangwe ikenda to kuonekana ndego to Kawira atogoromba urenga baneto okangeta eyo onegereo kiasi ariba onegereo kiasi ariba bathoko kethe Marieta arene yaritwe tugengo thokone no tutumba kurua kanga na tutumba kweta nsobine no malayene na betu kwenda kure na iba kwenda kuthoma Murithi wa banki reportera Meru TV ku maja mirigone ya Igembe Kangeta tutete na mbere munini wa Chibuku maitora ria Kamatongo Muriuki Makunyi na riteta mukana chumuritokire akaribarea bari na mutugo jwa gukunda kari ngugu thigo nkone iji akiuga batenteri ya kujukirwa itagaria reke watho Dagara Waiguna na gututariria nkuruki warira Nyambura jenderete ntere mwanya jakugimaria twana tatu yentere jetharaga biathe muno kwina Nyambura antu bakuria Nyambura bakaria into biao inkuromba kaitaka itore tukimenyaga kwina maisha mange mambanda ya mwanko guyite nontu itukuthira mbego tukithomithia twina mibango mingi ya mwanko guyite
munini wa Tibo Kamatungu sublocation Muriuki Makonyi akiuria kariba ndere ino gutigira batigotumira mbeca cionthe kiri nyambura ino kuringa kiwango yaku ti sawa itotha kuringa kiwango bia tuba mtu kuomba amtu okinyira tukimenya kwina ro nontu wenyokia chwe January kinya mwana kera muko chukuru mwana kera muko thoma na tibwega so nkuromba amuntu okinyira na ruthogo na arafu kinya bakuibia thini itu ibia thini tukithimagira ya muntu aria tatakira ro kagitani waku Makonyi rombete gwithirwa kimeneria baraba kunyona bakomba gwithirwa bakirara metaroni no turatulya kwa murukiri mumbe ukithi kwithira muntu wa mutaroni nara nara muri kwenuka nara murukia muchie na tibwega so iture tukithimagira tukimea maisha metu metomi na kwene tomi no tuba muongo kinya wetu muongo wetu no kwenda twikuria na tukarea ukuria muongo wetu na ugwikira bindi ndene gwira cio turutaga gutibwa so inkuromba twinde itumenyere tuthimire tukimea January riogo na na wabonte bathiembo bakigeria itugere chwe kinya ugotiene inya etantu kwa tanto tukayembo kijunga nawe nikenda ana betu bakathoma na mantu betu bakadibwega so inkuromba twinde tuthikare bwega ageri betu itureri nyambura cietu bwega ngeri botara Meru TV kuma gichigo munge Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi rietu Ndagara Waiguna. Tuteta na mbere gavana wa Meru Kawira Mwangaza kumaratonya obisine ta gavana wa Meru mweri jwa inana mwaka juu rugendo rwawe ruterekana kinya ntuku imwe indi natungene na mpinga Kathumba Mwambere ni kwaga ngwataniro ya MCA kwithukanira na atongeria bangi ni tware ya mbere na ria jairi ria kumweberia obisine gatumbe kuthora tukigwatanira na Frank Munene agitutariria rugono ru na njira inkinyaniru muraithirio mwega wa Meru TV ukamitikiria komba kuthora ngigutigira urito kambita Gloria Mwirigi ithira wina utuku bwega bojori ithari mubia Murungu na kiri siasa cia Meru nyume tariki 9 mweri jwa 8 mwaka juju gavana kaunti ya Meru Kawira Mwangaza kuthurwo ja gavana na kunyuma tariki 25 mweri nojo Kawira akiarira kuritanira ngugi na atongeria bangi ni kenda bakethira bagiukiria miturire ya kariba Meru. The laws of Kenya without fear, favor, affection or ill will, so help me God. Establish annual word fund for every word. Na kinya atongeria bangi baraba ikinyete kire kiatho giki kira kiathithiritwe kinoru na bongo bakiuga bakagwatana njara kwithira bakirita ngugi. Meru iko na wale watu walikuwa naunga King'ang'i ama Kiraitu Murungi mkono. Meru iko na wale walikuwa naunga Mithika Linturi mkono na wale wengi ambao walikupigia kura. Mimi naomba nikuambie hawa watoto wote ni wako. Mimi nitakuunga mkono kuunganisha Mumeru mahali yako nikiwa seneta wako wa Meru. Nitakusaidia tufanye mabarabara ndio watu wetu wote waweze kuenda na barabara hizo. Mimi ndio niko na jukumu kibarua kubwa sana kuhakikisha gavana amefaulu. Kwa hivyo naomba maombi kwa sababu mimi ndio mzee wa mtaa. Na nyumene mweri jumojo tariki kurambia kugiatoya ja kaunti ne Meru ya siasa wikinyara tariki 18 mweri jwa 9 the MCAs barethora batumira bagitaro arero aronanire gutari na ngwataniro gatigati kao na gavana ndwerethora kiambirire gatigati ka gavana na MCAs. We have not established any working relationship between assembly na executive. Ko twena kwithikira guku nene mono wa Meru na tukuromba bwambiria ninya gwe kuromba na au nja tuonethera nkoro engavana ekaringithika na batongere kinya bagikanisa bagichumiria kuria thiri o kinya atongera bagisiasa batongeretwe ni senator kaunti ya Meru Kathuri Murungi na warethera akiuma Nairobi na kira kierikanaga ni kibukia ruji ya kuria Mongijora jwa gwete kaunti ya Meru twitikaniri itie tugwatanire na kuma gavana na members of county assembly na toragie aruge mutwini tugwatanire ni tutigie ni manto a siasa cia kuthirania siasa cia gwitana marietwa tugwatanire ni igutwikira ndoni
omenara akithiria mucemano Jojo Kathuri ngavana wa kaunti ya Meru amo na mukuru wa Murega Baichu barethora bakiuga seneta Kathuri Murungi na kejeta na kibuke maguta bethora kinyamba gigwataniria rwari ruo amo na kumeneria mubunge otigania ici no Mpuru wa Buri kintu kia mbere kiria kuthurira Kawira Mwangaza na andikite SMS message na ringa thimoto na recording akiugaga ngugiria ikoneka yo minister nithanwe mwekurokie thirikari ne Kawira Mwangaza aretete kampuni ciawe kampuni mwe kampuni 12 ndene account ya Meru ofisine Kawira Mwangaza na kampuni cionthe Mpuru cia kugeicibati kweja wangu wecia kukuria barabara Meru nikenda bere ano Kawira Mwangaza Mpuru na wagitetera kumania na rwaria ruru no timia kurijista kampani kumle ndene Meru bega benda kampani 12 kuma kiuni nikera baba mbesha I refused. Okay, milioni kana remwe. Okay, account ni kwa. Nsoka ngwithindro mbesha mbere cela kiondo. Nguvani. Uroko na thini Mpuru ko. No ntonda vamia mechiriko. Benda wash. Baruta mbesha account ni ile chati ile kile Murungi. Baruta mbesha account ni ya account government. Bachoka bayukia baleta account ni cha company zelan kaleta. Bekira kunsoka ngwithindro renge. Bekira ni bashi mbesha. Understand? Na ndele antikorofike ya ekevi ngatete Mpuru twaburi kuma banki ne kwa account ne kwa and then from there aburi nambe chetele nitela Kawira Mwangaza na Murega Baichu nabubo tatigiriro au gavana Kawira bagita na mbere na gucokanire na mubunge Mpuru wa Buri uri ndombe chebuo becherie gatira hu miaka ne 5 urawo witithia nkuru wegoro mwana arashia ngwe orankumia kekero ene kegunguma ku atadhiria biumia biene wabechia uwa uitithia nkuru motene uru wakeria Mwangi gainga athiria meri ethatu imbio mbetia roi gainti aria na inya nontu ankwenda kwa wakanya nontu ngeo kona mbele itugwarinwe kubu Murungu mbira na tariki 22 mwezi Januari ilion karia na buranka uwa ntugo no karika kinyo tumia billion kinyo tumira mbi ngoveri Motegerio Meru TV nerogwano rira tukethora tukigwatanira muthenya jo rujo gutegera na kundu atia kanisa tia Katholiki ara ciethero igitonyera kumane na ngavana wa kaunti ya Meru ndio tunabeba swag hadi ndani ya pitch. Ndio the fastest, the biggest, the strongest. They wonder why. Time wali land